Kotači se ponekad zaglave, znaš. Da, ali pregledao sam ih i nisu bile takve. Jesi vidio te ključ? Nisi ga valjda izgubio? Ne, izgubio sam strpljenje. Oh, dobre si volje. Kakve volje da budem nakon onog s Luninim rolama? Još uvijek nemamo gitarista za Open Music. Gle, za sve postoji rješenje. Sad objavim na stranici Rollera da tražimo gitarista. Sutra je audicija i sve stignemo. Ne stižemo. Ne možemo stići. Moramo se uskladiti s gitaristom. Izvježbati pjesme. A nije tako jednostavno. Ja sam siguran da je. Nešto će iskrsnuti. Što radiš? Ne trebaš pomoć. Ti lijepo stavi oglas, a ja ću potražiti ključ. Da barem možemo pronaći nekog u tako malo vremena. To si tražio. Da, gdje je bio? Tu, na podu. Nisam ga tu stavio, netko ga je rabio. Ali zašto bi neko rabio tvoj ključ, Niko? I... misliš li isto što i ja? Netko je koristio ključ da zategne kotač na Luninoj roli. Sad mi je sve jasno.